بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اوست سے ماہی میڈیکل احوال جون جولائی اور اگست درسانچ پیش جون تھلیسمیا نادراہ گونڈکیں عبدالنبیل احمد مند نندوکند کے اوست نیمگا ارہ 10,000 کلدار کمکنک بتا و کینسر نادراہ برکت علی سید کے میرانی ڈیم نندوکند اوست آرگنائزیشن نیمگا ارہ 15,000 کلدار کمکنک بتا گردہ نادراہ شاکر اقبال کے پنجگور نندوکند اوست آرگنائزیشن نیمگا 10,000 کلدار کمکنک بتا و کینسر نادراہ حضور بخش آسمی کے بالگتر نندوکند اوست آرگنائزیشن نیمگا 10,000 کلدار کمکنک بتا و گردہ نادراہ کہدہ اسلم گوادر نندوکند کے 10,000 کلدار کمکنک بتا و دیمترا بریست کینسر نادراہ رضیہ ریاض کے آواران نندوکند و 10,000 کلدار کمکنک بتا و دیمترا بریست کینسر نادراہ آسمی تاج محمد کے گوادر نندوکند 10,000 کلدار کمکنک بتا و ایکسیڈنٹ بوتگیں گوہار زینب خدا بخش کے گوادر نندوکند تو اوست آرگنائزیشن نیمگا علاج کنگا پد پدا گوادرہ دیم دیکھ بتا و آئیے سرابست تو 8,000 کلدار ارچ کنک بتا شرمندن دیمترا شائستہ عبداللہ کے تم پہ نندوکند تو پا آپریشن واسطہ 5,000 کلدار کمکنک بتا و کینسر نادراہ صابرہ محمد حسن کے گومازی تم پہ نندوکند تو پا آپریشن اوست آئرہ 5,000 کلدار کمکنک بتا و عابدہ رسول بخش کے نظرآباد تم پہ نندوکند پا اوست آرگنائزیشن نیمگا ارہ 30,000 کلدار کمکنک بتا شانلہ خدا بخش کے کیچے نندوکند آپریشن واسطہ 15,000 کلدار کمکنک بتا و محسن عارف کے گوادر نندوکند اوست آرگنائزیشن نیمگا 18,600 پا آئیے دانگان علاج کرنے کے واسطہ ہرچ بوتگ ہرچ آتکا و ہوستا ارہ کمکتا و غلام حیدر کریم بخش کے گوادر نندوکند 10,000 کلدار کمکنک بتا گردہانی نادراہ سویلہ محمد بخش کے دشت کیچے نندوکند و 6,005 کلدار آئرہ کمکنک بتا کینسر نادراہ جلال مراد کے آئیے واسطہ اوستا یک کمپینے کتگت و 22 لاکھ یجہ کتا و پا آئیے آپریشن واسطہ دیکھ بتگن نو دیمترا جولائی ماہ رپورٹ گردہ نادراہ سویلہ محمد بخش کے دشت نندوکند اوست آرگنائزیشن نیمگا ارہ 8,000 کلدار کمکنک بتا و تھلیسمیا نادراہ عبدالنبی احمد کے ارہ 10,000 کلدار کمکنک بتا کینسر نادراہ زینب ابراہیم کے کیچے نندوکند 10,000 کلدار آئرہ کمکنک بتا قاسم رسول بخش کے گوادر نندوکند 10,000 کلدار آئرہ کمکنک بتا کینسر نادراہ نادیہ وحید دشت زرین بوگے نندوکند اوست آرگنائزیشن نیمگا 10,000 کلدار آئرہ کمکنک بتا و کینسر نادراہ اورنگزیب محراب ابا ہم 10,000 کلدار اوست آرگنائزیشن نیمگا کمکنک بتا دیمترا کائیں اگست ماہ احوالان نیمگا سیروچی گونڈو کے گنز نندوکند تو پا آئیے علاج ہاترہ کمپینی کتگو یہ کمپینی تو کا 6 لاکھ پا آئیے علاج ہاترہ دیکھ بوتگند کی کار ہوستا ہم کتگند تو آہانا کمک کتا و 22,000 گولی و دوا کے علی کے منسٹا زورک بوتگند تو پا نادراہانی واسطہ دیکھ بوتگند و دیمترا تھلیسمیا نادراہ تاج بی بی کے تلم تم پہ نندوکند ارہ 22,500 کمکنک بتا و بابا سرور کے پادے آپریشن واسطہ ارہ 2,000 کلدار کمکنک بتا و دیمترا کینسر نادراہ دین محمد اسا ہوشا پہ نندوکند کے ارہ 18,000 کلدار کمکنک بتا و اوست نیمگا آئیے ایمبولنس سے کرا ہم دیکھ بوتگن و دیمترا کے محجبین امجد دوا و درمانے واسطہ 4,000 کلدار کمکنک بتا و دیمترا پادے کینسر نادراہ نذیر دی محمد کے کولوا نندوکند پا آئیے آپریشن واسطہ 1,50,000 کلدار کمکنک بتا اشتم اوست سے ماہی رپورٹ کے ماشنگ کتم امید ہیں کہ شما اشانی بابتا سرپدی زورت و کجا ہم بیلوم بلے گا اوستا کمکنک لوٹی تو اوست جہگیرانی گوما آلے وال بکن و جہد پا ارکسا اوست پا بیوسا اوست آرگنائزیشن بلوچستان شنکار اوست میڈیا کمیٹی اللہ باوٹے